Ngatho muno ni gucoka mutige kuruma bloggers ni undu wa kwanika mitugo yanyu ya wagathoni ni miario ta iria yagikorwo ikirekererio ni Aunty Jemima na Jeff Kuria makiaririria ndeto ici ciiriga kuhahura bloggers. Ni nguga ukiingira thiini wa limelight, ukiingira thiini wa publicity, you need to na githomo ni kindu kia bata muno, kinini kana kiingi, na nikio njugaga ona manager ucio urandika wira ri to bia ariaga andika manager ni uningi uguhota guku brand akwire you cannot put this out there, you cannot say this out there, ndungikira ngwe no githie kundu ta guko, ndungithi kugo. So let us also care about the public image when you're a public figure. Ciegi aini a gospel na hujia aria matindikire ndeto ndito muno cia irumi ni undu wa miturire yao gugikorwo ikimurikwo ni bloggers kuona magikoragwo makianika maundu megie maisha mao. Akirunga miario iria agikorirwo ikiario ihinda ria mathiko ma muhiko Nepster, Aunty Jemima augite celebs aria maranegena makiaria ndeto ciegi bloggers kwanika miturire yao nio magirire kwanjia kwirora na marore miturire yao na makoro makirunga makiria maundu maria maraikia guku muingi-ini. Akiuga blogger arutaga tu wira wa kwamura maria makianikitwo na wenda gikinyaga mucii kwa mundu na akamwira kiria kwanika na kiria ta kwanika.